Ади украинлерінің уникаль имканларым. Инсан ракета. Если башлы теннис ойынчысы. Прикарпатия дағлары ұстынды теренден кечірілген ченгерлер ярдымынен учқан экстремаллар феноменаль рекордчикларға любовь задорожная дикат етті. Украинцы уникальны. Украинлер уникаль имканлары олған уникаль миллеттер. Базы имканлары файдалы, базылары yok. Бүгін en шашыртыжы рекордчылар өзлері кебе айрете қалдырған ерде дүнгеже беле олған Букавел курортында топланды. Өз епқанларыны көстірмек ве оларны қайдетмек ниетінделер. Бұл егет инсан ракета. Оның планларында троллейде суратлы еніш бойынша рекордны тіклемек. Сәтті адети 80 километрден еге кере тез енмек. Атта серджілерінің тізлері қалтырай. Чана оларақ инсан ракета екі зембеліні қолана. Зембелер açılмай, енді шақасыз. Финиште эркес хаберні беклей. Ниайет чоқ бекленілген хабер ракета ергей енді. Владимир Корнеев нефесала, ата озу куле. Фақат бұты бесум озунде белки бір қаш автаға қалыр. Кімсе білмей. Рекорд қайд етірген. Сәтті 153 километр. В преддверии этого всего. Бойер шейнін өгінде бір аз құрпыншылыдыр. Аяқларын юқарыда, башын ашада. Сана бір шейлерні күйгіздірелер. Bir шейлерні яқалар, güzel дойқылар. Да істейм. Будорт инсанда троллерге азырлық көре. Олардың еніші да шашыртыжы олмалы. Чүнки адети пекетмелерінің ерінде олар өз теріні қолана. Ну, как больно. Ну, плюс... İşte nasıl ağıra? Piercing işte. Sizin de. Belki piercinginiz var. Biraz yiberlemege imkan beri. Galiba. Alım güzel. Duygularım taşıra. Her şey güzel olmalı. Dağlarda acayip. Гол! Троллейде сырт теріне тұтырылған ченгелер вастасыйлы еніш рекорды қайдетілген. Юксеклікіні буй эсле башлы адам сынамаға авесленді. Да, уехал наш самый старший участник Леонид Яковлевич Станиславский. Ви знаєте, я коли дивлюсь на цю людину... Білесіңіз ме, бұл инсанға бақанда неге ұнтылмаға кімден орнек алмаға керек олғаныны анлайым. Қартлық нөмінесідір. Эсли башлы адам тек інішлерде рекордчы дегілдір. Яқында бұйық тіністе en эсли башлы ойынжы олғаныды. Озунден баяғы яш олған рақыбыны енгенеді. Adı bellidir. Харьков'de o pek belli bir şahıstır. Veteranlarının spor cemaatlarında pek belli. Ama böyle avesini beklemeyedim. Şu günleri esli başlı tenişçiге Wimbledon'da Numinivin maçını dünyanın 5. raketi Roger Federer vadı etkeniді. Ama AKK Stanislavski gibi Leonid Yakovlevich inanmay sonuna kadar. Bugün Vitaly'nin durganım gibi. Korta tursam tek o zaman inanırım. O vakit Federer ile oynadım. Dep olurum. Elbet böyle olsa halkara sensasya olur. Saçımны sonki sefer 6. sınıfta alған edім. Uzunluğu boylu еді. Xususi bir bakıfsız. Tek taraqnen degildi, ellerimnen tarayım. Oz yüksekligini Anna Budda boysunduram. En azdan 10 dakikada o yepte 100 metrini yendi. Ты аккуратненько, потому что парни не успевают выдавать веревку с той скоростью, с которой ты поднимаешься. Raqibler pek güçlü. Onların sayısında inkişaf etmek için stimulum var. Bir dakika 43 saniyede 7 kızdırgıç Nazari Pavlivnin bir çok rekordundan biridir. Ahıqı Ukrayn pelvanını üstünde taşıған en büyük yük tahminen 55,5 tonanı teşkil eteydi. Şunun için bir muhbir onun için içte problem değildir. Gelecekte Ukraynlar arasında bu gibi rekordlar festivalini her yıl geçirmeyi isteyler. Любовь Задорожная, Евгений Савицкий, Мавилия Ягияева, Халил Дервиш, UATV.